Yes, reka ngusuhuze wowe ukurikiye hasi 250 aho uherereye hose nizere yuko umeze neza cyane. Nitwa JC nk'ibisanzwe. Ushobora kunkurikira no kuri Instagram hose ni hasi 250 ndetse no kuri TikTok, Facebook hasi 250. Iyi ngiyi ni inkuru iri kugenda icaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku binyamakuru bitandukanye ndetse no ku social media agiye atandukanye. Ni inkuru yagiye hanze kuri uyu wa gatanu, ukwezi kwa gatanu nyine umwaka wa 2022, ubwo itangazo ryashyirwaga hanze rivuga ko Minisita BAMPORIKI Eduard yahagaritswe ku mirimo ndetse akaba agiye no gukurikiranwaho icyaha cya ruswa. Yego, yahagaritswe ku mirimo bitewe n'uko akurikiranweho icyaha cya ruswa. Utega amatwi witonze wumve rero icyatumye uyu mugabo cyangwa se Minisita w'umuco na siporo nyine ahagarikwa ku mirimo. Utega amatwi witonze wumve gusomere uko ibintu bimeze. BAMPORIKI Eduard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yahagaritswe ku mirimo kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisita w'Intebe Dr. Ngirente Eduard ryo kuri uyu wa kane tariki 5 Gicurasi 2022 rivuga ko ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu wa 2003 ryavuguruwe mu wa 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo ya 116. None ku wa gatanu Gicurasi 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahagaritse ku mirimo bwana BAMPORIKI Eduard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Utega amatwi witonze nkubwira ngo ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza, kandi nitujya dushyiraho inkuru ujye uwa mbere kuyibona. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, abakoresha imbuga nkoranyambaga bahererekanyije amakuru avuga ko BAMPORIKI yatawe muri yombi. Icyo ni kimwe. Gusa ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko BAMPORIKI Eduard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akurikiranweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. RIB yavuze ko iperereza ku byaha akurikiranweho yavuze ku iperereza ku byaha akurikiranweho ndetse yuko iperereza rikomeje nyine mu gihe afungiwe iwe mu rugo. Tariki ya 4 Ugushyingo 2019 nibwo BAMPORIKI Eduard yari asanzwe ari umuhanzi yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Ni nyuma y'imyaka isaga 3 yarishize nyine ari umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Yego, hanyuma rero BAMPORIKI Eduard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yahagaritswe ku mirimo ye kuri uyu wa kane. Ni itangazo rero ryagiye rikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku masosho media atandukanye ndetse no